terima kasih, diminum ya. Iya, minum. Lis, belum selesai. Belum selesai. Action. Makasih. Action. Ya, terima kasih, diminum ya. Lis, diaduk dulu. Sengaja, Dil, biar manisnya terasa terakhir. Kenapa, Lis? Udah kapok deh. Ambil buku. Baca buku Halo. ini, bocah. Iya dong, biar wawasan saya tambah luas. Wawasan. Enggak, gue ambil kok si Wawan. Mulai action. Iya, kan dijual sama tanah-tanahnya. Ulangi lah. Action. Ngerjain tukang ojek. Gue habis naik ojek. Terus gue disuruh bayar Action. Ngerjain tukang ojek. Tadi gue habis naik ojek. Gue disuruh bayar 10.000. Terus gue bayar pakai masa 1.000. Larinya mana? No. Tadi gue habis ngerjain tukang ojek. Ngerjain tukang ojek. Tadi gue habis naik ojek. Gue disuruh bayar 10.000. Terus gue bayar pakai 10.000. Ya, mulai action. Kan sekarang gue suka tampil di YouTube. Nah, kan? Action. Kata-kata hari ini, jika tidak ada bahu untuk bersandar, maka carilah kok makasih.